Kini ke Durasan Meghalaya ban piang subhai pi barok syakatni ketup kubor mentaka janmit Sean Pachi kubor kibamnya in pe syuai kimat bakong san. Ke India bat China ki ada perlok hakaroi kepar kinong shun ang menteri rong badu kri Narendra Modi bat presiden ka China Xi Jinping. Banjur menteri rong badu kri Narendra Modi ban pendenkam da kitiar basna ni kisnong kitau ha kesin basis pa apsan ha ka Mann Ki Baat. Beliau Menteri Khana Katnat Donor u Dr. Skanta Majumdar lembaga video conference yaki projek ki biadai par ke kolshor basungdor hadu 2 point kendai lai kelor tengka hari lom jantia. Penkrek kini lekai para atlet naka bentah ke North East para Olympic Games ha gohati. Kubor kibamnya Menteri rong badu keri Narendra Modi ha ka jingkran jong u bat u presiden ka China Xi Jinping ha kelampung jing yalang jong ka SCO summit ha Tianjin ula banjur halor ka phang ba ke India bat ke China ki dei ki perlok ha ki kambantei ya roi ke par kum kinong shun ula penpau ya ke jing trei barat ba ban penklan ya ke jing ete bat ke China kat kum ka jing shan ya mar keliang ka jing buram bat ke jing sngau baro anut kini kinong yalam kilaya menjor ban pelat na ka jing sngau ya per jing mud ka bala ban wanra ya ke jing ikan at bat ula kubur ya ke banta jong ki ban pen scam ya ke jing ya de ya thit wat apdeng ka jing bu jong ke US ya ka tariffs la don ru ki jing ya kran ki bayadai bat ka khai pateng ke jing bai tengka bat ke jing penduna ya ke jing hiar jong ke India ha ka khai pateng Modi ula khot sngau baru ya Xi Jinping sha ka jing ilang jong ka BRICS ka banlong ha India ha ka snem arhajar arpun riu. Menteri rong badu keri Narendra Modi ula ajing keren syakari ha ka sin basis pa arpsan jong ka Mann Ki Baat bat kentu ya kinong syong ban penklan ya ka Atmanirbhar Bharat da ka bapai khmat syakitiar gitar tenra belapenmi da kipat nong syong ha kani ka ayom lekmen ha ka te ka program lasaki ya jing shimenta jong kinong syong jong ka patar khma Hari Boy District kiba laya ngap ya ka jing keren jong u ha ka Mann Ki Baat rengkat bat kit khot jong ka BJP. Prime Minister jungi la ong ru abade baka jionong na kabanta ka jing sitom jong ki nong kendong mo mentak ki lastang banya tip sapang ka teknologi kumene ipeni abade baka dekane ki bro ba non Modi Prime Minister jungi yelek ban kren ya kita ka mensim ban ai kata ka jing kren na kabanta ki nong susnong jungi sa ki nong kendong ending sa UI ba ki jing kren kini kita ngi tang ki ki ba kiru han jungi mo Andre Modi pada ulong ba उधर का तक मनसिम बन कर निया कि निकी पाइट नोंग सोंग शकी नोंग कुंडोंग और आगे भी हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है कि देश में क्या क्या हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड से हम लोग का युवा लोग बहुत उत्साहित होंगे और भविष्य में हम लोग का जितने भी युवा होगा ये उन लोग खेलकूद में मनोयोग देंगे. Menteri Khana Katnat Development of North Eastern Region Dr. Skanta Majumdar ulaplay lengba ka video conference ya ki Henry Utli ki jingte ki bayade bat ka kolshor ki basungdor iwe point khnai lai klor tengka ha ka singi bakhat du jong ka jing rakhe ya ka sen raj mukla be den klam uba le don bantah ha ka te ka jingple kum ukong san ya ka baule shimenta lengba ka video conference kita ki projek ki badan ha East but West Gentle Hills labai tengka da North Eastern Council ha po Katnat Donor ban ajing kershan yaki Henry Utli ki kenhon sen raj bakan thup ha tuber yalong mukla mutlong kong wasan cermang bat so kempor kabenta ka bakham kong san jong gede ka singi gede ka jing pen iya ka vision document ar1000 rupra na kabenta ka sen raj bat lawan ra hadu ka Southly ki rod ha ajnar ka balong kum gadak jong ka jing kot kete ka lekniam. यहाँ पर इसको रोट बोलते रोट ROT रोट शब्द एक ही है भावना एक ही है आप लोग वहां रथ के अंदर मूर्ति मानते हैं यहाँ पर पूरे रथ को ही भगवान मानते हैं इसमें मूर्ति नहीं होती और एक सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक और डोनर मिनिस्ट्री का इसको फंड देना अपने आप में एक सबूत है कि नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के कल्चर
और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, खास करके रूरल से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और मेघालय सरकार जो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल कोनराड संगमा जी के नेतृत्व में चल रही है। Kesorkan Meghalaya kelapan por syuk aswaban sim ya karai bakaduk ha kabedai bat kalawai jong ketura medical college bat hospital. I menteri ketenat kekot kekhia ikang amperin lengdo ila ong ba menteri rang ba kejelau konrad ke sangma oleh keren bat kibriu ki biadon bentah ha kam kat babun ha kenhon nari lum garu kelap persyak ya kata ke jingtrei kabaan penteri kam kat kum ka PPP model. Ka sorkar kala pensyai ba 4 sim kino kirai. Ha kawai pat kaliang lakmi lenti ba ka Shillong Medical College kan sedang terekam no nadu kini ka ayam pulih ni academic session Shisien bala dep ban yo ya kajing menjur jong ka NMC. Tura Medical College, Honorable Chief Minister himself is hand-holding the Tura Medical College situation. Honorable Chief Minister, along with every active legislator, is in rounds of discussions with stakeholders and everybody else. These give our government an opportunity to take a call. As I said, we have been given a communication from the NMC that the Shillong Medical College will become operational this year. This will happen when the NMC places the Shillong Medical College in its next round or cycle of counselling. We are waiting for that to happen. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala thalan teng ya ka sarkar halor ke jingtrua ban yarap ya ki Autonomous District Council. U Sekretari ka MPCC ba Manuel Batwar habai kenan bat kinong thok kubor ulong ba kani kaplan kam longkat kum keriti sencari bat penpau ya ke jing bom ken snap ya ke bor jongka hapo jongka kredit bahan riu. Ulama ba kani ka jing persang jongka kala ban kata ya ke jing sngo jong gibriu haswa ban long ka jing MDC sha ka KHASI bat ulaang ba menteri rang ba ke jelau konrad ke sama lo banjur ban le ya kani ka benta na ka benta ka jing yo jing mentoy ka kamsan hima jong u. The district council is autonomous in its nature, and the district council has to remain autonomous. The chief minister bailing out is just a hogwash. It's just something to show to the world that I care, but it sets very wrong precedents. More like throwing a magic wand for the KHASI, the Garo Hills Autonomous District Council elections that is coming up. Ka kot kubor Garo ka salantini jenera ka la rakhe ya jubli rupa ha polo orchid turah nen gesngi ha ka ba menteri rang ba kejala u konrad ke sangma ulalong kum ukongsan harengkat ka jingedon lang u Dr Mukul Sangma baru MP u Saleng Sangma. Ka publisher ka Shubha Chaudhry kala ai ka jingkren piang sobha bot sa ka jingkren na u menteri barim ketenat puli puthi bat u Manas Chaudhry u badai u trai jong kane ka kot kubor u bala ai jingkren halor ka jingthu jong ka kot kubor lapun kuburam ya ki khatrit ligi school na Garo Hills u konrad ke sangma u ai kublai ya kane ka kenhon bat shushu ru u lapun na ban bay pisah na kabenta ban watnya ya ketenrai jong ki Garo bat KHASI bat Manas Chaudhry ulapen na ban ai kusnam ka ba arpo hajar tengka sha ki ba poi syakmat ha ka subjek Garo ha embos. That 25 years is a long time. People will not understand the challenges you have gone through. So I would like to say a few things. That it is very crucial for media houses to be able to establish that difference between what is a message, what is an information, what is a small video, and what is actually the news. Kawai kekali Maruti Van kebadan ya registration number ML05V9756 kala Kemding Hajan ka Tirut Sing Memorial Hall Mairang ha kapor kembalai beji menstep ha kalai puitrik unailar.
Uba lambok nongrang General Secretary Kesnong Pendem Umyong ulaang ba kani kejingja layu I da arngut ki breu ki biadan hajan ki bala pentip syakinong ilam snong bat ki bor penlibding bat ia kedau jong kani kejingja 4 lak bentip tikna. La penlong program pensuthu pajba kum kadak ban rakhi ya kejingdap prasnam jong ke GST ha ka arkunai terik unailar ha Trisam Hall nongstan halor ke pang pedeng GST Simplifying Taxes Empowering Citizens UH soi kan thang ubalong Commissioner ka CGST baru Assistant Commissioner Nilambar Saha ula jingkran syaki nongishim benta harengkat kejingnya don lang Bharat Roy Remington Chela bat Philip Parian. Kani kejing lang ketemu ban penduk ia kejing pensuthu bakla halor ka GST kam tambah kejakan nang kendong jong kejela kitrai dukan ki kontraktor bat kiwe ki bawan benishim bentah. Ka Magister ka Eastern West KHASI Hills District ka Anita Karpor IAS kala penmi dak hukum khang persyak ban pelong ia kejing yakop khwai dok ka bat khalai nusip bahapo 10 km jong ke surok ba National Highway 44E. Kini ke hukum kalalong hadin ke jingdeng kali ke bajur ha ke arfnyo terik nailar ha ke surok naken shisha maulang ren ha ke baki nonglet nongwan kila sakut dah ki kenta ka office EDC kala pentip bana ka por sya ke por kinong penyai kila penken kendon ka bala penbor ya ke bor penyai district ban bu dah ke section shispa rupulai jong ka BNSS arajar arpulai. Unong aibut ka MEGHALAYA Para Olympic State Association uba Himalaya Syang Pliang ulaang ba kanong ba shalong kan belong ya ka Lempung Ilaka National Blind Football Tournament ha unai wing kat ba ya ka North East Para Olympic Games and pelong ha Guwahati. Shu ulaang ba kinong ilaka kidang don ha jing syak hikai bat ulai jing kublai ya kapnat ilaka ka bala ai jing kersan. Syang Pliang ulapan pai ke jing sngo sarang ya kinong ilaka ki batibit ha ki jat jing ilaka kum ka arm wrestling ka archery blind football bat ka table tennis bat ulapan tikna ba ke jing wat ya ki sab ilaka kadang ya chakmat ha keleng ka rilum jantia bat karo ingin damping kre ya ka national football blind football tournament ke ban salong hangni hapo Shillong jungi kata kan de ka all India tournament natakan nang don dia ke North East Paralympics Games ke long hapo Guwahati ha bunai November ti kedang don bun kilat kilinti yakini ki para jogi kini yo bani ban simbata ya ka jimpen kre kala ya syai ka training kadang ya bani ai kublai ka sports department bakal kersan ya kini ki para Olympics jungi ka Kenchi Sports Social and Cultural Club kalapau kum kaladu ha barok ha ka kerdan jong kiserang berkentei ha ka jingi kop tantelai ka bala penlong ha kalai putrik menta ubnai hamadan umsoj Kenchi ka baha bapo ka mautha dration block ya kani ka jingi kop la penlong dau district sport officer West KHASI Hills bat ka office jong deputy commissioner East and West KHASI Hills kum kadak ban buram ya unong ilakai hoki Major Dhyan Chand MDC ba Powell Soklet ladon lang hakani kejingnya kop kabala kring ya kini simbentana du kisamla kilong kemi bat kiri orang ba. Kita berkajing penermau ketika National Sports Day ketika Sikha. Jombai ni ki sports person berpanam dari India waktu ada Dhyan Chand. Mulu macam tu sebaik bermuda nong ilakai hoki dari India. Jual nong tu wizard, ini utang nong ilakai hoki berterus ha. Ada puluh ka history ke jomu le tu ba ujarsan ula mikma do kapten ke India ka jena ka hoki aka Olympic ke ulama kesem sia ka spa so pura kira ka spa san puar ba sia ka spa san country ke India kum ka tak ke kermawi kam tam e ba khot kan we ni ba kino senong ke India ba kam tam e ki samla mengene dua sekejap Mentang ni payah kejing long jiman kesunang hatura kejing kriat kalong 40 degree Celsius ba kejing shit kalong 2 degree Celsius kejing singam kau hau mentang kesingi kalong propen rio nak ispa kejing hap selap kalong point rio milimeter haba pai pat anong ba Shillong kejing kriat kalong 2 degree Celsius ba kejing shit kalong 40 degree Celsius kejing singam kau hau mentang kesingi kalong propo ar nak ispa kejing hap selap kalong rio point milimeter
kat bahajawai pat kejing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat kejing syet kalong apsau degree Celsius kejing siam kau hau mentaka sing kalong propoa nak ispa kejing hap selap kalong 1.1 mm. Kandang kejing hap selap bamulmala bat kejing pempertat habun kijaka ha tura shlong bat jawai. Chuan pois kubukut jong thuk bor ni pe biang sai se ni kimat bakong san. Ke India bat China ki ade perlok ha karoi kepar am kinang shun menteri nang bakdo keri Narendra Modi bat presiden ka China Xi Jinping. Banjur menteri nang bakdo keri Narendra Modi ban penenkam daki tiar basna nagi snong kitau ha kesin basis pa arsan ha ke Mann Ki Baat. Play Menteri Kenak Donald u Dr. Sukanta Majumdar nang bak video conference yaki projek ki biadai bat ke culture basong dor hadu uwe penkendai lai kelor tengkah rilum jantia. Bat penkrek kini lekai para atlet na kebenta ke North East para Olympic Games hagoti. Te perlok katung na pois kebukut jong tuk bor jong minta ke janmit haduk benisam yang pilasha ke sini keblai pi barak. Regarding border management and added that Kailash Mansarovar Yatra and direct flights between the two countries are also being resumed. Chinese President Xi Jinping pointed out that China and India are two ancient civilizations in the East. He said that both nations should be friends who have neighborly and amicable ties and partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant come together.